Chiragire chinsaisano na ibere chabono mu basori tkolie juma mancho mu ligire chitariki 25 na ibere cyo mutenyu kyenda mwaka w'ikirubere na 20 ngo kwalgana senchira yubo ikiranyara ko batosanga muna senchire bwenge kigima Altogana takabatoko yarututa kura semesa yaito yamaya kubwatrana muna bariki baito bamwana mayabagera tukaba kwereka bebusoire ase chinsemo ahirinde twanyara ko batoko yasangireria ngakunyara ko baga gwatka etonyara ko batoko sanga amonaye namange to ko algane tengurana ndase kagitari getambe nyara ko batoko sanga amonaye senchira yowenkigima Kutoka mitandao yetu ya Facebook, Ndizi TV News, Digital YouTube Ndizi TV News, na boigogo etra ase website www.ndizitv.net. Ntole nago semelenga litogenza ko bato kwaliganiria moase mokuruase amorokelio yobolemi a Nairobi nagene tokoba gagogo segeta na boigo nogene tokobo gwesomia amange bunayo mwanchua omolemi nyoranga amariganyo haya na ya magerio ya Nairobi nigagogo chira ayemo asemo elio kwenekia buna kwanyere koba gwesomia amange nogene tokoba kwenekia buna chibichamulio kichago chira senchira Yoboi kerano nigakoro kwa Lydia Moselia nagoro kwa Josephat Misi kwa liga tunyara kwa sanga munae kuromo chakano goikira omwelio toko ya chaka amaya senchira yobwenge kegi makurase county ya Kajiado nigobono abamenyi kurase county yom wanyara kwa bagweso kia nako ya mochia serikali ya county ya Kajiado sekelia bagoteba ingatira nyara kwa bagekobeka emerobile meikirano hiyera nyara kwa bagego tango wataka no goikirani kwa anene ogwateka kwa emerero anigo achire kubatukana ntumuriro hobwango igonyara ko bago gwateka nabo igo koirera ogosamba anene endagera yechiombe osiye tugo gati yabo emetenga nabatabire ngabona yanyare ko bekuba asara kigima anene go chiase abalemi balia ba etugo zinategemea nyazi. Sasa mtu ukitoka huko unakuja unachoma nyazi. Unataka sisi mifugo yetu ikule wapi? Inakuja sasa iko karibu kufikia manyumba zetu, hata tunaogopa kuenda kulala. Moto umeanza masaa mawili. Na hatuchaona watu wa kusima moto wakiwa hapa pamoja nasi. Na ng'ombe zetu sijui sitakula wapi. Minyama sijui itakula wapi. Tunajaribu kuulizia sima moto iko wapi ya county, tunaambiwa mara iko Kitengela, mara sijui iko wapi. Tunashangaa sana kwa sababu moto imekuwa mingi Kajiado County. Saa hii kama miezi 2 moto imekuwa ikishuhudiwa mali mingi tu kote. Tungependa kusihi uongozi wetu kiongozwa na Gavana Lenku. Gavana, hatuna sima moto. Moto ni hii imemaliza demo farm. Inaelekea kwa maboma ya watu. Watu ni hao wamejaa hapa kote. Watu wanaogopa kwenda kulala na tunaulizia sima moto ya county iko. Togo suka motwe ko bwate kana nogo sugumana bigo amaberera gisiasa hayo agenda takobaga kweneke go imeyense ya Kenya na boigo koirera oko kirokende ogobe kwa oko moswado yanyara ko bago komorusia abisi omokonyi bumura bwense Rigathi Gachagua bonani gabarai bagenda takoba gweso kia nako bwatoka ebirengererio byabo hababwango igana abateneri bekia magia ODM kurase county Nyandarua Asibanyare ko baba ko mwegerera Gachagua nago muboria nago tebani go gendete ko ba ni gagendete amone meroberio emeikirano yo kwenekia buna bakenya banyare ko ba kwenyorera amagendero nyabo ni gabara yabo bo banyare ko ba ko mochiga tiye bajumbe kurase kia magia UDA askari bago tebani go bagenderete ko ba koira ebitambo kire bigenderete ko babikoirania magega amagenderero nigo baba buri go banyare ko ba kwenekia abanyara ko bakobeke merobire mekirano hiyo kwaneke abanyara ko bakoire gwikirania chira chemagendero ikibanyara ko bakurira abakicikura babo chinga kibare ko bakore campaign. Sisi tunawaomba kama ODM Nyandarua wasimamishe hiyo mambo yote ya duburu yao ya Kenya Kwanza. Vile waliomba Raila awasaidie ndio tusitawishe inchi. Wafuate hiyo njia, washikane, watulize Kenya. Tunasema ya kwamba kile ambacho tunahitaji ni kazi. Hatuhitaji corruption,
Hatuhitaji hii maneno ya kupigana, maneno ya impeachment. Hiyo sisi hatuwezi kusupport. Haya mambo ya impeachment katika serikali, atikachagwa anataka kuimpichiwa, sijui mambo ya Mrima. Hatutaki hizi siasa za kugombanisha wa Kenya. Sisi tunataka tufanyiwe kazi, na ikiwa hii serikali imelemewa na kufanya kazi, wajiondoe kama vile wana wetu hawa Gen Z walikuwa wanawaambia. Turigererie kurwase sekta yechi semi bono nigo egati ya Bible kurwase skuru ya sekondari ya Songalieti kutoka imeye bunge ya Kapsaret banyareko babagweso kimambia rero na korobekana asikere batebire nigo egati ya borokia aseskuru yo bagendrete koba bakoena na ege susure kiyetanetie ekerengo guchiase abana babayo nigo achire magega yumworokia oyo mauri tukorigoro sanyana tokoba koena na abana ege susure gwetera suko babitulie biranya samagorabo ingana yanya tokoba ge koirera na kobatiga amone chingoma nigo babori ya serikali nyarako bagikoira egetambukoro kya bongo na kwenekia obwene bwabana babo hanene bali banyara tokoba gutigwa ne chingomo banyareko ba bogo ikera ni gwanonyara bo hase bali abo igo bataranyara ko bagwa koroboti asige tu kya banyanyimbo igo baborigwe banyareko bakurika oroboti buna inchira eyamo ya serikali gokora obotuki waisanya. Ilikuwa jioni wakati watoto wanatoka shule, wangu akafika kama hakuna maumivu, alifika kama miguu inawa mwaga usako, akona vinonda. Sasa nikamuuliza shida ni nini, akaniambia mwalimu waliulizwa swali na mwalimu wao hawakuweza kujibu, wakapewa punishment, wakaambiwa wazunguke uwanja. Mara ya pili wakarudi wakauliza tena, wakaambiwa juu wameanguka wajajibu, wakaambiwa wapige magoti kwa kokoto. Sasa hapo ndio walipata kuumia. Na sasa kama mimi ni mzazi, sikutarajia hivyo, sababu mimi nilituma mtoto shule asome, sikutuma akuje kama ameumia. Nikaamua hapana, kitu yenye iko lazima acha tuongee na principal. Kupigia principal akaniambia, akaniuliza maswali mengi sana, nikaambia hapana, mimi I'm just a concerned parent, sina mtoto huko, lakini I'm just a concerned parent. Nilijaribu tu kumwambia niko hapa Chepkiki na nimeona watoto wameumia. Akaniuliza hiyo akaniuliza wewe ni mzazi? Nikaambia si mzazi. Akaniambia so why are you concerned so much? Mimi nikaambia I'm concerned kwa sababu nimeona watoto wameumia na ni wanafunzi. Na kila mtoto, hakuna mtoto wa mtu, kila mtu, hawa watoto wote ni wetu. Funza watoto ndio wawe na uwezo kwa kujibu maswali, but now you are forcing them to answer something they don't know, which means there's a problem. Jiangalie kama mwalimu. So we are calling upon wazazi wenye report, waende wa report police station, Cheptiret police station, statements ziandikwe, au walimu wafungu. Kurase county ya Migori bononigo omoroberio obukwenekia buna abana banyaruka banyareko bakwenanwa obo semia gore chinjira abaranyareko bagwetanga amone kinyomo cyangyo na boigo chisegi kiria kirengete obo chinsegi kiria chegenga cyanyareko bachigo teneniwa moroberio ni gagenda tokobo kwariganirwa amone byombe ebyo byanyareko bigwesokia nago tarera chiskuru igati ya boro kigo boigo nigo banyareko bakwegokeria umoroberio oyase batebere banyareko bagwesemia manga yarachiko baga ko basira asobugima bwabo bwakera alitko. We have been able to bring down teenage pregnancy because from 2022 when we got into these schools and started these clubs, the rate of teen pregnancy was so high. But as we speak, the head of institutions are reporting a decrease in teenage pregnancy. And that is true because we are able to even get the data from the schools and from the County Director of Education of Migori. So when we are there, we discuss about the challenges that we face as girls, not only girls, but also boys on their side. We try to find more about their side also, so that also we can understand them and also the challenges that they are facing. Most of the girls now, they have self-esteem, and the Tuseme Club, they gave us the computers, and the girls have been able to use the computers, and also they are able to do a lot of research, and even the academic performance have improved. In fact, we have members of Tuseme Club. Most of them, they have that leadership skill. Ekiombe keria geterereta mangana yechi film bunenjere mo yogo sira abanyangero na basani a imese ya Kenya
nigo kiaburire ababwatani bonsi gati yabo bali babwate biegwa nabo igo abasani banyara ko babakwirikia mone kyombe kyobunenchira ya moyo gwesira amone mirobelio abateneri abo bakora litiko lero ime county ya Mombasa maragaga yo kwarigania omurobelio bokorana amagelio ayo nigo batebira bange babasani nigo bagendeta ko babagwechuara engana yanyare ko bage koirera barabo komenyera obugima bure obokongo chakwabo amo nigora chikobo kwene kinga banyare ko bagwesira nabo igo kwenyorera enchira baranyare ko bakwegendelia so obugima bwabo. I find a lot of content that does not sit well with me in terms of like my cultural values, my principles, and they're just norms that I've been raised with. So I think that's a challenge, because you could sit down, you're watching something you're enjoying, then it reaches a point, you find something that doesn't sit well with you. Parents need to make sure that our kids are watching the appropriate stuff on TV, because at this time when the holiday is going, you can't always harakisha mtoto kwenda kulala. Unapata kuwa filamu zinazotengenezwa Kenya ni nyingi kuliko zile zinazotengenezwa na foreigners, na hiyo inakuonyesha kuwa industry hii inakuwa na kuna youths wengi vijana wengi ambao wameweza kujiingiza kwenye sanaa hii. It can also come together. Umejua working one person inakuwa difficult. Wajiunge na hata wajiunge na associations, because mostly utapata funding goes to associations. Many of our filmmakers, many of our content creators are not registered anywhere under any association, assuming somebody wants to fund them. Asensemo ya yani gomrai wense Daktari William Ruto nyarekobaga koboria chinse ababwatani bobomo bwechinse banyarekoba bagwesokera kwena obokonyi anene bwabo bisabo bolendigo chia sense ya hite yegende tokoba yegwetera amangana yale amakongo gukwana ase omoyega uyogenda tokoba koleta amo ababwatani babateneri bechinse sobomo bwechinse ime yense ya USA nigo Ruto anyareko baga gotebense ya Kenya anyareko ba ekioro kali kiyamagigane yero kubwatuka abanyimbo abagare tokoba kone kiyanga banyareko bagosira obo kwarire na gotinya oborendi imeyense yo ya Haiti kirenga kereno kwene kiyabuna abo bisabo borendi gosabanya nyimbo wetania chirubere nechimisano banyareko bagoikirana imeyense yo ya Haiti wekira omwaka o 2025 ase omutenyi o January. Ladies and gentlemen, at the last General Assembly, I announced Kenya's readiness to lead a multinational security support mission to Haiti at the Haitian government's request. Following the Security Council's authorization under Resolution 2699, Kenya has deployed 382 specially trained police officers to Haiti. Just a few days ago, I had the opportunity to visit Haiti, witness the work of our officers in the field, and observe remarkable progress on the ground. Our support for the Haitian National Police has significantly advanced the pacification of cities and towns, protected critical infrastructure, and relieved many communities previously. Hajengati yali mwanchumu ligileto kane tokoba togo kuroto tira kurase mesa yaito yama yenyoranga ntomira namuna ina nde chinsa ikome chabana mugoroba asugo kuroto tira buna yoko batara namuna baliki baito bamagana mayangwa kiranga mbyamana soko ni kingana ayi kwanyala koboko bwati mero bilio togera tokoba togo kwaregani migata seni Kendizi TV chinsa berongo ebiri na nyama tukatano nabere ye wiki Lydia Mosensemo ya kabere nyara koba kwane kebona chibicha muri gichago chira senchira Yobukiran hiliana kwa jesu misi na kwa nilio buligilio bya bwe murubye kubwatia imeanditse TV.